siyindlungulo yebhola kwekucala nje ukuthi sibeke kujabula kwethu nekubonga inkampanini yakaFooties ekuthini ingahlanyela imali tayo lebe ngatenda lokunye lokunene la kithi ebholeni ikakhulu kade kufaka ukuthi ibhola ingathuthuka idlaleke ngcono kuphinze nje kuthuthukiswe nalezinga lalabadlali nalesive ngoba ibhola ayigcini labadlali kuphela kunalaba labayiphethe labanye babonombembe labanye babaceceshi nalabanye nje labetako bese bayabukela basive nemango nabo bayabutheka ngaleyo ndlela. Sibonga kakhulu kubakaFooties nekuthi solo balapho imvile ke mina lokukhulumela eFooties uthi nje nakakhuluma ngengaba kahlupheki nakangahlupheki lokuhlupha dokotela ukuthi ukhona noma akekho akukho Footies ukhona usho ngemagama akhe ngemlomo wakhe nesethemba ukuthi nako lokuqhamukalela kuphethwe khona eFooties emnyombeni wayo. Siyabonga nje kakhulu siphinze futhi sibonge nakulabayo badlalisa lemidlalo libandla lakhona engaba ukuthi bayidlalise icale iphele ebholeni ngetindzaba vele kuhlala tikhona bebungaba khona kulikhulu ekucaleni kodwa lokuhle ukuthi sihambe sifike ekugcineni sidlale siphumelele impumelelo kulokuthi sonke silalile safike ekugcineni kuba khona ukuthi nanisemncintiswaneni bese sekuba naloyo bese uyahlabana yena yedvana kungako nje sithatha lethuba lokuthi sibabongele laba beMochane Crocodiles bese baka Super League nibayaleke noma nibakhuthade ukuthi bangabuyi bahambe nje bayeka Super League baphinze bahambe nje baqhubeke benyuke naleli lati njengoba likhona ngoba nababuya batawuhluphanile la ngemuva kanti kufuna ukuthi kwenyuke labanye kude inkinga noma ngathiwa leka Premier League kufika laba le engaba league ayikunankinga ibhola solitawubukeleka kangwane kude inkinga nalaba ke basekupheleni sibabongele nabo labaphumelele ka B division ukuthi sebakhona ka promotion noma ka A nabo nibakhuthade ukuthi bachubeke khona ngalapho bengce bashone embili angicabange ukuthi beyingaba khona impumelelo lawa lamanye amacembu angekho siyawabongela wonke njengoba tigaba totimbili tidlalile sethemba ukuthi season seyiphelile kuphela kwesizini kuba into esikhashana asambeni solungiselela umnyaka lotako isizini itawuqala iqale manje kutilungiselela ngebadlali nangawo konke lokulendakudzinga nisaya kusizini lensha siphinze ke sisho siyibhola kwekuthi tifundvo tikhona tinyenti tikhona kutotonke inhlangothi dokotela ukhulume ngabaceceshi kumbe nabonombembe nabodokotela bakhona futhi sesikufaka emgomeni kwekuthi ababe khona laba lababukete empilo kwakhele ukuthi noma ngabe empilweni yakho bowufakele ukuthi utawudlala iminyaka lengetulu kwalelishumi ichubeke ibe ngetulu kwalelishumi ungasibamfisha ngokuthi kumbe ungakanakekeleki empilweni sinalabanye ke labanaka luhlangothi ukuthi siphathane kahle lesithi safeguarding siyabona ukuthi umhlaba uhlaselwe idimo letinyenti nanathi ke sibhola ngeke sisalele emuva ukuthi sifake inzima emphakathini evele kwekuthi ma issues abo safeguarding kuma vulnerable groups nekuthi siphathana kanjani kuhlale unakelekile luba khona ke vele sekufike la esigabeni ukuthi sekunemabandla laphinza buke ukuthi vele siyakwenda lokho
Nelihlangothi ke lokuthi ibhola siyende sale iba professional idlale kahle. Umuntu webhola entawuthi noma ngabe dokotela beyakhuluma ngalokukhulu kakhulu ukubalile nje lokungeke. Small as we are, the principles should be the same. Lokusho ukuthi lokuphathwa nekuyidlalisa nekwenta tinto akube ngilokuprofessional noma ngabe nithandana nibancane nenombolo nikwende ningaze nimele ukuthi awusiyoba bakhulu siyocala kwenda lapho. Nanento enjalo nidawube nisitile ibhola yelive, nisitile nalesizwe seMaswati njengoba sikhona. Sibonga kakhulu kubeta indzaba ukuthi baqhubeke nathi siyibhola solo basaqhubeka nathi nekuthi babe khona etigodzini bakhone nabo ukuthi bavele laba betigotsi ngoba nabo bayakhuthateka nalesive lesikhona siyakhuthateka. Kuyinsayeya ke futhi na ukhanza ukuthi senivele etigodzini kufuna ukuthi nanani ke lebese seniyadlala noma niyadlalisa noma niphethe emacembe bese nitiphatha kahle. Ngaba buhlungu ukuthi sibone isithombe lesingasiso sesibona ngumhlaba wonke nyalo ke tinto tonke tibonakala umhlaba wonke. Kufuna ukuthi sikhombe isithombe lesikahle lesitawenda ukuthi nabani afise ukuhlanganyela kanye nathi. Umuntu ugcina ukuthi bakafuthisi basibongele ekhaya sisho nokuthi sibethembise ukuthi ebholeni sitawuhlala sikhona sitabasekela ukuze ukuthi kusebenta kwabo nabo kube impumelelo njengoba sathi ukuthi injongo yekwakha ibhizinisi kuthola inzuzo akusiwe nje ukuthi ugcine uhlanyele kuphela. Ufuna ukuthi iphile ikhule nenkampani njengoba siyibona ikhula siyibongela. Sethemba ukuthi lokusele kulomsebenzi wanamuhla kutawahamba kahle noma sesiye emakhaya sihambe ngesandla sakhe umdali siphephe sibusiseke. Siyabonga.